Acara ini disponsori oleh Pemirsa Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Kupi Bali mau usaha namakin virus penyakit mulut dan kuku PMK saneng lalahin ternak. Jadi astun dorong ranjing Bali nanging paiketan dane sampun gayang bilik disinfektan untuk nyemprot ternak saneng ranjing Bali wiadin sane pacang kekirim ke Duro Bali. Ketua Gupi Bali Ketut Hari Suyasa Mausang Paikatan Dani Pacang Stata Rajak Mautsaha nambakin panglala PMK melarapan nyakayang bilik disinfektan risampun kauningin PMK sampun limbak ring Jawa Timur. Ritat kala kejantenang sampun limbak ring Jawa Timur. Paikatan Dani permangkin langsung ngaryanin bilik disinfektan ring Gili Manuk untuk nambakin virus ngeranjing Bali. Sani mata tujon Mangde Bali stata ngeranjing zona hijau. Santukan yening Bali kekan tenang ranjing zona merah menjantan pengiriman bawi keduro pulau Pacang ke Andegang sani ngawinang peternak ring Bali mamocol. Napi malih perbil pakan sampun ngemalang. Yening bawi ring Bali nenten kedadosang kekirim keduro Bali menjantan peternak Pacang Makang. Punika mawinan paiketan dane ngap tiang pemerintah mangde ngawiguna yang becik bilik inucap. Kuentanan bilik disinfektan kekaryanin memperkanti sarang perusahaan pakan ternak. Selami awuku langkungan tigang talian ukud bawi sane kekirim ke Jawa. Artosnya nih selami abulan langkungan roras talian bawi sane ngeranjing Pulau Jawa. Sekadi kauningin sadurung pengiriman ternak antar pulau nanin ngandeg selami abulan. Nyanging rite pengan mangkin sampun wenten pewarah miwah panincapan panureksan biosecurity sane ngawinang pengiriman sampun kabungkah malih. Parwate Bali Pos.